Shubor naga Slem jong unong san Hima. Ki samla thap kam Pulit kilapun pau bagi sngohun ni kejubab bagi layo na ka office ka Central Recruitment Board hadian kejengkran bat chairman Dalton Marak IPS. Uwe ni ki samla bat thap kam Pulit habakran shakilat batai kubor hadian kejengkendo chairman ka CRB minda kasi ka hanyo tarik risau ulaong banakalyang ki samla ki bayakun ni ka exam Meghalaya Police Recruitment kila sngohun ni kejengkran bat Jingpynshai na ka CRB. Ule thu ba chairman ka CRB ulaong ba Slem ka de namar ka Slem na kalyang ka company ba shimti banpet na ki marks jung ki kirtong yakun ni ka exam ba ulaong ba po uni ubnay risaw ni ubnay banwan on sa palat no ek result shu ukerman ba ka exam kanong kabayat na ka jingkhot jingsuba kumbalapan pau chairman ka CRB ba baro akibat reshitom kinyo la kanong kani singon ya kanong ni mata kay songe ba aspirants mo applicants ikwa monong monyo jingtip kan kamdai ka protes mangiwan tang ini jingtip lanu mo kata results ini yo marila siap terang lanu ini yo nama tong kadiri ta kala dili ni long nisba fit jingtip posisa ba kan benar kala dili ai menta te ka yo lai benai la tam ya jing sya kati kan benar pan pemi kata result menta ayat kan benar ka wanong kanu pernah tak kompetitif mah kanu pernah yo tak results te komi home minister buron te ilaong ni ba hapo lai pernah ini pendap ke results te tambah lai pernah te kala atam te kembang yo keren ni bisa Dalton Marak ila keren bakani gar recruitment company na ka MNP kadai na company ni bakasem Slem na ki Pyllait sngohun ni kata jingjubab ka namun tak jingkeli jong pi kum candidate. Hoi, ya kata tang ilok pun mah. Bani bohong bersyus kap pun suja tu. Ilok pun ni ke jubab yang ini. Mata kumum tu yang by Oktober ni November pun ke interview ke result setelah ilak pun pendap. Kat kum ka jing siam ka jong pi rengkat bagi para baya one le ini ka PET bagi written test pi semua kum no ba pidon jengmut pidon jengkermen mungkin la pas oh ya kata kadang be ka jengkermen iki bayakun hot bayakun hot mah nomor ba ngangai bakan ni ka recruitment minta kalong transparan ni nomor kamdan minta iki de kumi para bayakun tengitip ba bayakun hot ni tristom minyo ya kanong deh kaya yang kanu assurance na po jing kan official ya kata te ya kay bakran ini tingi laukun mo ya kata nomor ngim object ngim era nomor gi applicants ng school ba ngibon di ba ngki nomor ngi kung pa ngim tip ngimdan ha kabor mo tip namba ngangek sekali pa kapuno ba ang ida modang ni ngiyahun bila besar kita kiba kumbaong pihon kejengkran yo kita ang kumnon ako yang chairman kumbaong sa Marak ya kata ka iong Hima iru baka ni ka recruitment menta kalong transparan baka don kita ki yung tau Slem legis Slem abot te nganget pa nani sakmat ru ikini results kay bukan suwan kan fair lagi baka nganget sekali kata kolong ta